Forest Cap ang deng Jepong sajir arong amahang ki thegar ni katalong. IRCS Karbi Anglong Aropen Umchirat English LP School along Health Camp ki padopon. Dokmoka Police Station angkang inudrisim pen kaciu KPLT claim bang police ada deng kacing na. Cardom Mid Express apirta ke thana bangnili Willerbon Kropi Nonarjek tha birtang ton pen Dipurong so Jepong sajir arong along Phaikuni ni Phaikrip pli arni ada por phai troxia por pen inkore troxi angdeng Jepong sajir arong amahang ke thegarni katalon Jaimek ateng pen ada por phai troxia por pen Jepong sajir arong amai phu Hemchandra teron pen silama ingthur ponlo labang sopi Jepong sajir arong sar ram teron pen sika chikimo asai long jalin ponlo lapen por phai cap a por pen klimsumar tumaphan ason kachipate asai ta deng ponthulo an parta rat amai pisita megipa dojia phan birta ribdun long Phaikuni ni Phaikre ke thom arni anarlo por Phaikre hini apor pen number 5 Rongkhang constituency arlo Umchuret English LP School a Hemalong Indian Red Cross Society Karbi Anglong aro penchipatir pi ponsi kenang sot asona hormu kiran ponasai kedeng pado IRCS Karbi Anglong aro pen kerap ke pajer pon along aulihi sorpo aman peng pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay number 5 Rongkhang constituency BJP Monal Committee amai phu prodib rongpi lapen ari sangho tum chetong dunsi Indian Red Cross Society Karbi Anglong aro akongchun bang borsing phangcho dunmai phu Sitaram Dorji klembang phu bang phi Monica NTP Julie Tisopi Anand Bay lapen Dhiraj Phangcho atum ke claim kedam cepaduk ponsi Umcharat Ahavar aradaphan Kasu Harlung Peri lapen Doai Highway ron pacher ponsi mesen pen sayamo pachun ponlo Card News Channel ap pherangke Robin Bay pen abirta Dokmoka Police atum pen Phaikuni ni Phaikre ke thom arni inudrisim KOA KPLT claim bang pho phan kenep kangna Harokhat Forest Beat Officer upon Alonre pen tangba ke hang paruhum inudrisim kang tang pen kacho KPLT claim bang phu Dokmoka Police adeng kaching nang check KPLT claim bang Dokmoka Police Station ke parlo etpo taro rong amekar nahason terang supo binot terang arta thomke pra hini pusi pang theklo Normalam sopor phan dihina farman birtamo interponik sinang Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011.
Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo pipu thot bir dalong wang thulo CPI-ML Liberation Hills Party pen phaikuni ni phaikre ke thom arni dipurong CPI long pherang kya mai pha pen non hejong song mai pike pajut alam songja tum pen pachatak pon CPI-ML Liberation Hills Party pen non hejong dipurong CPI long song amai pi padosi song asarti thapon thu mai pialong song krekathom alam rai dengsi arpu chalar thu akimi CPI-ML Liberation Hills Party along pratima inghipi selawar be laitan ingleng amlong ingti sira bepi ranjit kramsa Robi Kumar Phangcho hai hui abang phu abang piaphan ingwai thu CPI-ML asong japo Rubul Sharma MP Warim Jainta Rong Pipen Chenglok Penang An Song Asong Ja Tum Chatong Pusi Pherang Kya Mayalong Song Ja Tum Pherang Kya Phan Than Pachini Phaikuni ni phaikre ke thom arni langhin ahwar long khai bleaching room sikido ke thir thip jia phan long le pata pathak mai ke badopana berta kat nu salong langhin pen berta nang pale Langhin VGC Chairman Konsai Busumutari pen kachari pona mailong mai ke phalam the chunbang Sukun Singh Busumutari pen si jaipon lo labang so mai ke phaiya theke langhin ahwar long kido Karbi Boro Tiva lapen lalung akhaya tumke Piniari anta kithir klong along le philang avilan lasi kithir klong pen kido long japan sarkar pen long le pata kilong japan committee sengpon nangkok lo pusi mailong lamthe jaipon lapen ladak khaipli aradatum kido kisu alam aputhakta kachethan chimum jia phansi labang so mailong kido pon puta pachini pon thu labang so mai kadogawe bangsuri sia bang phubang phetup sayamo chibiti kan kokpen khaipli mailong kachetong dun thegapot VDC Chairman pen kachuro alam the pajerpon amparta committee along akimi abang photuma phanta kachuro alam the pajerpon thu Mid Express berta bangila pansi kangton poniklo live of the Card News channel do me thakme kurwang thu